imoto bafike ngaze umuntu angazala imali sithola uref uyini uraf noma yini leshandisi phezi manje machimbo into engiphathele yona namhlanje laba phezi mhlambe yini wena nje ayama okwayenzela ifamily yakho mhlambe o proud ngayo wena uyangithola mhlambe egrand for ifamily yakho egrand for wena osho ukuthi yabo ngaleshandisi le ngeke bangikhohlwe edladlini ba proud forever yini leyo nje yami yeah into engizocala kuyona like okay sibiyele emuva ku2021 la ngicale khona ukwenzani ukuthi ngidlalele ischeme sami yethu hayibo into engaka yeah hayibo Chushi lapha yana besaqala bekuyistart tshela ukuthi okay izinto zabo acting nami ayisegazini baba lindaba ukuthi okay ifamily nayo iba proud mara kusase nama goals ne vision manje into engifuna ukuyithuna ukuthi okay mangicede isigela at least ngichintshe ini isituation edladlini yeah ithola ngoba feel o leader lesipani